Govedina stroganov je ena tistih jedi, ob katerih influencerji zavijajo z očmi od užitka, za jedilno mizo pa jo v hipu pojemo, ker je tako dobra. Če obožuješ kremne omake, moraš poskusiti ta 30-minutni recept. Najprej pripravimo šampinjone, čebulo in meso. Uporabimo ribeye steak, ram steak ali pljučno. Ja, res gre za malo dražje kose, a z enim steakom nahranimo celo družino. Meso narežemo na tanke trakove, ga hitro popečemo, nato pa že sledi omaka. Zanjo v isti ponvi popečemo čebulo, gobe in začimbe, da lepo karamelizirajo in postanejo zlato rjave. Dodamo moko, ki bo rahlo zgostila omako, in prilijemo jušno osnovo. Za piko na i sledi dijonska gorčica in krem fraiche ali kisla smetana, ki naredi kremno omako, ki bo slastna. Na koncu vmešamo še meso, minutko kuhamo in postrežemo. Najraje postrežem širokimi rezanci, rižem ali krompirčkom. Res je fantastično. Pa dober tek!